Tuh. Selamat datang di channel Rodis Production. Bagi pemirsa yang di rumah, di sekolah maupun dimanapun anda yang berada. Anda berada nak be? Oh iya. Silahkan subscribe. Pokoknya yang menonton video ini subscribe, like and share video ini guys. Kini wak live pe. Oh live. Iyo live. Rodis Production. Live musik. Aku. Live musik pe. Live ko sedang langsung pe ya. Oh nak live dong. Live tapi gagah tapi nak pandai membaca dah. Live ko bahasa Inggris pe. Live musik je pe ya. Oh iya live. Langsung. Ya deh pe. Pandai-pandai baca tu pe. Oh, iya. Kini wak langsung live ko lah pe. Dah putar lah musik dah. Kamu lah. Oke guys, kami akan membawakan lagu Live Salah Mimpi dah be. Batu. Salah Mimpi yang telah tayang perdana pada tanggal berapa be? Oh tanggal itu mah. Awak pun guna. Ayo. Oh yo wan dua. Jele dah pimbok tu tak. Lah ima. Yo dah rancak mana gagah nak pe. Tu tempat doanya. Tak bagi ya saya. Nak bagi ya be memang gagah be. Tanyalah ke pemirsa di rumah. Bagi yang setuju tapi gagah silakan tulis di komentar. Ledo orang mah mengakui. Oh banyak be. Pengen merapi gini lah sampai be. Sampai ke mana? Lah sampai. Oh. Dah sampai saya. Sampai je be. Abil kawan den sajak dulunya manga kini bamanuang sajo Dake sakit Rafika siko Bulih nak den jalehan kasadonyo Apo tu bana nan bapikiakan tabau sama ince mato den Cubo dangakan den elo-elo Indak mandanga beko den toko Oh iya main toko aja ya. Dia tak menanga tu wak toko Danga wak mengicik tu lelo Ikan lai badanga wah. Yuk kalau indak menanga lelo wak toko Oh. Tapi kan kak Karena isarap kote Oh berarti masih aman ya. Ada teman biangmu Indah kan lai badanga tadi tu ah. Oh betul. Agi goyang happy Jana Lesu-lesu happy Tapi gagah happy goyang tak pandai pak cara Apil goyang lu lah. Mangicik tu ping Dan maduk ke orang tu ping Gak tempang seketik Sebab tampirih rapi tu gak bocor-bocor Ya tu Sebab kalau mengicik rapi gawak Bocor Tuh Oh kalau apil lu encik nak bocor lah. Oh dah Oh. Kau salah api bocor dari rapi ya Oh tu kat situ lari bocornya nak mati lah. Iya nak salah-salah be Siap salah Allah lamo kita bakawan tantu jale barang gayawaan Ikut carito Nak den jalehan Malam tadi Den dapet mimpi mimpi apa tolong jalehkan lah lamo kita bakawan Mimpi denai yo dapet cewek Si gadis manis sabana kame Yo kame cewek be desa mana kami Iyo Awak ya benar lah mau kawan nak lah lamo mah Oh iyo ya dari zaman ketupa kawan lena Nah itu Cewek aku yo sabana kame mau mimpin be Tak nemu lah kuat Ini ada be apa bana bantu cewek mimpikan cuba agi rupa bayangan Iguangnya mancung rambutnya panjang Dagu babalah giginya jarang Gigi jarang be tapi bibir sama nak kame be Kena salah mimpi ya Bil kah? Malu mungkin wak
inyo pe. Onde mande. Tidak salah kok pe. Inyo lapai malam tu nak mungkin bagi visu Oh lah. iya ya nak. Tapi kalau nak gigi jarang tu jujur dia tapi ambil lah. Tadi awak tu. Awak ada mimpi tadi nyo. Kalau bisa awak cakap. Tapi kalau lah dia la nio dah pe. Dia lah dia lah nama dia awak dia lah mengalah. Tapi awak lah lama berkawan. Biar lah. Ayo. Alhamdulillah. Kalau indah awak bagi dua. Bagi dua. Ya, dapat estate suram. Kita adus ke Allah dah. Nak gigi ambil je dah dapat nak lebih tu awak. Oh, gigi dia awak. Kuyo. Tu nak ada gigi dia dah. Nak mopi dah mengalah dah. Oh lah. Kamu dia angah. Kamu mengalah. Aki goyang pe. Ambil kawan den sajak dulunya manga kini bamanuang saja. Dakik sakit rapi kasih ko bulih nak den jalehan kasadonyo. Apa tu bana tanpa pikirkan kau bawa sama incik mato den. Cubu dangakan den elo-elo indak mandanga berarti kopo. Nak menanga berarti kopo tapi mah. Oh iya nya kalau tak menangkap Ayo tu. tapi kalau menangkap Berarti empat tapi tu. Tapi gagah pe, tapi harus mendanga tu. Okey guys, dah selesai lewat ini tadi guys.